Pozdrav svima! Evo ga, partija protiv Vladimira Petkova, krasan čovjek. Vlado je odličan. Igrali smo zajedno za klub. Krasan čovjek i dobar igrač. Iz Bugarske puno igrao po Italiji. Odličan igrač Vlado. Pa možda nisam čak trebao uzimati. Ne znam, nisam pametan. Ne može kon D5, to mi je bila ideja ovog poteza. Dama je 4, moj bio nepotreban potez. Ne smije ulaziti bez 7, kon D7 gubi kvalitet, znači negdje će doći konjem. Tu ne može gubi kvalitet svejedno. Sada imam kako će dati kvalitet, najbolje mu dati sa lovac B7. 597 je rating, strašno. Šta je ovo, Vlado? Šta si to smislio, Vlado? Recimo igrač, odličan igrač u turnirskoj šahu, evo 510 ima. Čak mislim da je ovako brzopoteznom, ali na normalan šah. Ne može, isto se nije snašao u ovom groblju. U ovom brzopoteznom groblju. Znaš šta, igram sad ovaj potez da mu dam šansu. Koji glupi potez, ovo je F4 odmah. Strašno. Potpuno nepotreban potez. Potpuno nepotreban potez. Gledaj. Igram glupo da ne mogu igrati gluplje. Igram glupo da ne mogu igrati gluplje. Sad se možda zezna. Možda i nije.
sad sam ko boba. Mat. Bravo, Vlado! Evo ovdje sam poludio na sebe. Ne, nisam, glava mi nije, evo ovdje sam poludio na sebe. Znači ovdje, kad sam već usvojio kvalitet, igram ovaj užasan potez. Evo, samo trebam izvući lovca. I on ne može, mislim može ovo i sad LC6 plus 1 po kompjuteru. Ništa, glava ne radi. Sada se radi. Čupaj se, sine. Koja kontrafaza? Koja kontrafaza, to je strašno. Sam toliko u banani da sam oprezan. Slučajno nešto ne zjavim. Dobro, ću igrat. Zašto ću igrat? Sad sam htio top D8 i na kraju mi je odigrao rohadu. A dobro. Ovo je pošao pješak. Lovac B6. Kad sam smislio ideju, čovječe, da jedem na C2 iza... Srećom. Došao je u drugoj šihti. U noćnoj šihti. Top. Cijeli top. Top je 2 i pao top. Kralj, sve jedno mogu gdje hoću. Aha, igrat će kod C4. Eto ću. Kad sam došao tu? Vidi ovo. Baš igram propisno.
Propisno glupa igra. Propisno glupo. Šta je ovo svaki štos je moje? Užas. Sve prejedim. Uopće nisam vidio da će igrati top C3. Sve je trebao da šah. Sad se gle ovo maču uče. Maca muš. Čovjek ima 10 sekundi, ja u mat uđem. Strašno. Genijalno. Genijalno, čovječe. Ma ništa, dosta za danas. Sve sam mogao, što sam sve fore sa ovog svijeta sam popušio. Matove, dame. Strašno. Moram ići. Doma kopka, inače bi sad ja igru sljedeći sat vremena. Ne mogu, moram ići. Pozdrav svima, bye!